Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairokma hamsakma paiflaya. Fighting ke tini wahino jora maganang sengklailaya. Kaito ni kok baike kuplong englainai. Dakti ke five day online no. Tini ni sini topic finding the right person. Belai nangkuk mani topic. Obrol tu sentini serang lainai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham meni khairokma hamzakma paiflaya. Tini haina hai zora kaham. Faidi utilize khaile no bono. Useful khaile ne. Hallelujah. Dakti ke sini jagrok no share khair layar borok bahai no buzimanthang te buziwi ya prishawi kaplai ke kai to no khong tongwei belai khom ke tongwei manthang molbrom ni mathang jak mo ya sagi manthang abani bagai sini jak takok buhoro no bahai share khair layar. Hallelujah. So, topic bela interesting tini finding the right person. Jadi, tini kebangkok borok ni specially sikla, celah ke sikla berok ni. Okay. Tamnai problem tamu male right person. So you right person. Buzi dong belana. Soy kaham borok lang mawo mainya engai tini kebang mata mui dong male sitramong dok sagi tongo kebang mo borok elang mawo. Right person aba belai keno nang sugo. Okay. Piaba tangi aba hai engai tong reason tamu hunke o the right person naitok mani system sayangi tongka. Okay, right person naitok mani system sayangi tongka. A system sayang mani bagi no tini abahai walai mungganang hake belai keno walai suglai hake ba kathalaya hake kaglai phuilai abahai nokjagi tongo. Tangi right person je choose klaimani abo soike yapri shezagya ngi tongmani bagai. Okay, tamnorong nang sengan oro tongai sikla tongo sikli tongo. Okay, norok right person mana man khanong nang mawo. Right person suruh sok pai kena orang mau. Bakso wari kin kena, sok pai jak, sok pai aku missing karok nai. Piaba right person sabo. Nini lang mau right person sabo. Selang kau aicin sebini hamzak mana berinya senugui tong kai sino. Beri kau bini ya mokol thai tong mana selang senuhuri tong kana geno. Okay. Right person, life partner, nggak kan so, oh, ini wajib no, mokol thai mana abono se, dak kan huru, abono mistake. Right person sabu sini langwa hon male, right person abu Jisu Kristus simise, boss simise right, o person right je prucini langwa sok payo. Or right person je prucini lama sok payo afrus de kubun bebak right dengo. Okay, nini hamzak mani celana man mani abono right person man kahinya.
nung kaidor hormani kaidor hamzak mani Jisu Kristo no je pro mano abono so right no a person a right person je pro nini langmo sokpayo afur se tei baki te kubunro settle ngo hakaba masango naithogo te belai kheno sung sasango hallelujah praise the Lord so abuni bagino nini puila right person sabon nang yasak zakna hemala puila Jisu Kristo no se a right person nini bisongo tongo honke abuni yagulo je decision namani nang je right ke nang yapri shamani abe bagno musang nai jat te kaiton mung lob jak nai jat ngai phiaba right person Jisu Kristo langmau kerikho a kerite tui nang decision namani aboro honke abe bagno nini self muchungma a self muchungma tam khlai borogno destroy khlayo a self muchungma borogno tam khlai leta pata khlai ro abuni bagino self muchungui right person no choose khanyata thangdi nang hamjak mani nang sajak mani abono right hanai nang khabruna ta thangdi right hisabe kaito rohor mani abote keboya abo Jisu Kristo se hallelujah so all right jefronin bisingo tongo nini langma to mosangnai okay nini bisingte nini nokhung te ning tomon siklang ke nini tinang tomon nang kaijak ngkang ke norong ni nokhung smooth ngai kaham ngai khaksang monggrang nai hamjak monggrang ngai walai mong krei ngai te belai khna mosang jak ngai hallelujah so abuni bagino right person okay a right person Jisu Kristo oro enter mani yagulo langmani buba grang mani yagulo te baki je yapri sajakna thangi tongmani nini bisingtui a yapri rok belai khena kaha mangnai hallelujah praise the Lord takuk jite nang Bible verse share se klayako so patiently khnadi do ang norno koyo khnadi kai to bless khainai tomoro nango Bible verse ngang ya farnai teinorok mannai abang bagino choit poiding ya we just carefully khnadi hunjo kkrk khnadi kai to nor bless khaya thangi tongo hallelujah praise the Lord kai to kaham pin khairok ma hamjak ma pai flya nini shoi okay right person nini langmani bagai abo Jisu Kristo simisi ang bono maya ke thei thangnai ane langma bad de abo paikha chapter close clear de abo no okay Jisu Kristo ani langma sok paikha hamya kri khatai obosoi nini bukuk te ongkhana nanglai tabo okay ane nokhong sung sawoi se phaisi nai sung sa jakse hamsa jakse declare khajan sengsi nini future thinang belai better se poito khanyan sengdi te ya Christian ani sengdi hallelujah praise the Lord aboni bagino naidi ela mago kaisa special buri rokno tei mention khlaijak but abo not only buri okay abo chela nobo use khlaimano a Bible verse phari pori layane Proverbs chapter 11 verse 22 Proverbs chapter 11 verse 22 Proverbs chapter 11 verse 22 tam sijak tong Orobai ke sijak tong Mungsa kaham hamya sia beri naithokle wak ni bukogo balik kanja khaise okay ara beri simita thepadi chalabo thepadi Mungsa kaham hamya sia
Sela beri nai thogle wak ni bukogo balik kanja khaise. Okay. Mokhang nai thok dress kaham sumjak belai khino glaze ro mane tam nai makeup khlaijak abo baya. Okay. Nung abo haikeno nung yapri sei tonga nai thok mokhang bai makeup rajak dress kaham sumjak aishno tam nai ba highlight dahan light dekhangna sina highlight sungnai jat abo haikena makeup rajak. Okay. Saimanya abo haipan ngra situng but tamni saujaga tomono kaham hamya mung sapano sia hingke tomono kaham hamya mung sapano sia hingke abo wangni bukungo tamo balik kanja khaise ni sao kanai nai ne bahayang wak ni bukungo balik kande nang ang bahay na tomono kaham bobo saimanya hingke. Okay, right person bobo saimanya hingke nang a right person nini bisingo kri hingke wak no tamnai balik kanda za khaise ni tong ni mokhang nang tabok phano right person Jisu Christ no nini bukhani malik khlainai maya hingke jesek pan chala kaham jesek pan bere kaham jesek pan talented tamnai pori jak phanangra siteng chakri kaham pan khlai joni tomuno malik Jisu Christ nini langmau kri hingke ni bukungo abo tamnai wak ni bukungo balik kang zakai mokhang ni tong ni tomung abo hai aboni bagino chen clear ang thai. Hallelujah. Malik soy right person Jisu Christ no chini langmani sing malik maklai nai right person jepro bisingo tongo mokhang busuk nai thok abo important ya busuk dress nai thok sumjak abo bo important ya busuk ya phor rang tong abo bo important ya busuk chakri kotor khlai business kotor khlai abo bo important ya malik Jisu Christ tong mani abo enough that's enough tomuno nini langmani malik Jisu Christ hongke tei mokhang rokno tei musasuk dress rokno nasigi ar tai kuno abo tai kuno important kri kharo Jisu Christ sokpai kya abo ni bagai just dress pun sumdi nang comfort nai mo sangjak nai nang sak no. Okay, makeup khlaijak da doesn't important Jisu Christ ni langmani malik ma bai aprobo nang mo sangjak nai tomuno Jisu Christ ni langmau kring ke satisfaction kring nai a satisfaction kring mani bagai dress kaham sumui bo khaksanya samung kaham sai bo khaksanya hanya tongpro bo khaksanya sakri kotor khlai bo khaksanya rang tongai bo khaksanya no peace kring nai homdir nang leng prawai tam nai homoni nang kasi kirimo ha ke leng prajak ha ke ba leng jak aba hai tong ngo dang tongui tong nai because malik krini bagai tei am malik krini bagai de khaksangi manja khasrangi me tong thogi ma yango aboni bagai no malik pila khlai gira di bisingo malik do pila yasagi nagara di bisingo je pro malik sok payo automatic mo khangsana ni sengo automatic ni tong thok bong judani phaina ni sengnai nini khaksang ma satisfaction bunisla judang nai complain kre life nai jepho malik kre apro complain tongo complain ganang langma abo kun dino khaksangi tongo me a complain ganang life. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang sakta tong thok sakta Hadi, soy sinai yang layan. Sinai rokong ke Jisu Kristo na malik layo. Siya rok kaham no saimay niya rokong ke. Tamo, wak ni bukong o balik kanza kay ni sao. Nang tomo na Jisu na malik lay na imay niya ko tabo pa nin lang maning ke. Nang awa wak balik kanza makang hake guri tong o sangsaro.
나이 톡자고 온 것도 있다면 그러냐니. 구리 좀 내가 보냐. 아, 왁 복한 거, 발리 깐자 깐루이. 아마 하긴 구리 좀 있는 거, 왁 먹강 하기는. 비어 또 먹는 능, 소이까함, satisfied, hay cái bà satisfying life, hay cái bà các sa mung nang tong thom nang lang ma ba ke ko plongi tong na musung ke Malik Jesus Christ ro khlai di. Okay, finding the right person ni lang mani Malik khlai di. Okay, right person je pro sok payo te thinang hay cái bà te kubon ro aba hainu musang na ni sengo. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang zakda. Tong thok zakda. Mung sasung mani to tong. Okay, farik te mo Bible verse nai le ne. Bible verse to kabang man nai jak nai tongo. Hallelujah. Khasrang zak bang da. Oba kisang kabang ma Bible verse mano 21 ni 19 na tam sijak tong Proverbs 21 verse 19 Proverbs 21 verse 19 Okay, tam sao zaga hik walai krak te 꼭 그방 바이 똥만 이슬라이 버럭 그의 bolongo 똥위 파노 함코고 니사오 어로 비히크 니사오 어로 까이닌 페파리 히 테이사이 와라이 크락 테꼭 그방 바이 꼭 그방 바이 똥나이 꼭 그방 바이 똥만 이슬라이 오케이 Khoroksa hi khoroksa sai okay aba hai walai krak te kok gobang sakrak bai tongman islaile bolong bisingo thangi tongi ni sao okay jeno khongo malik rei anu khongo ang thangnai ro share khlaikya tas thangnai rok bo happai sinai okay hayo tomung sitra tongnai bo happai sinai kunia kusia pono it khitare dang saka dang phanor phainai pun phano thangai sonari sikageri nai aba haino hoi hulla simengi tongo ama hayo nok buksa nok malik riba lathre riyo dagare riyo hitari riyo tomung no khoroksa selani bisingo right person kri hinke khoroksa brini bisingo right person kri hinke control khainai kri hinke haino wang kok kabang sanai walai kok kabang sanai go walai kok kabang wang kok kabang nang menyani kok kabang jefro phayo aba hai jaga tongui manya aba nisla bolong bisingo mkhra rok na sigi tongui mani sai phir sa phiro tok pung ma khorang khnai tongoi men tese sapiro okay teni kabang ma no khungo walai mung hni khanau karon tamo reason tamo malik rei bisingo jisu jefro malik ngi ni bisingo tongnai langmao ara control tongo okay ara slaijak mung tongo Tomo malik kering kita mau kok kebang mas halai jak nai kok kebang jepur salai mung tongo aro tek to tongo a tek to ke tongo imanya abon bagai divorce tongo abon bagai no kak layo abon bagai ustar layo abon bagai no kepal sukuk layo aro ni yak ni yogi phaina nangnai deng ngi yogi phaina ni lama tamo right person no ni langmani malik klaina nangnai berei hanjak nai ni right person Jesus Christo Jala hanjak nai nini right person Jesus Christo right person tomono control khlainai malik jefro bisingong phayo babai ni phaisingse malik genang control tongsinam blaro je jaga control tong tam tong khaksang mung tongo
Aboni bagay na nang niya zana no mokol ba inugo bono no hamzago hunman islaile Jesus Christ ani right person or right person na wi ani thinang bebak no ang sport klai khaksangi tong thogui satisfying life mol broni langmo ang khaksangi tong abai ke siya appreciate so nangmano receive khlayawi nang niya no pula receive khailayo aboni bagay deramong phayo first Jesus Christ no receive khlaidi aboni yagulo te kubon tam nang bobai thang malik ngai nono tuidulai tinni langma add khlai re nai hallelujah praise the Lord khasrang zakda tong thok zakda tebo smoothly live phajamu sung network disturb kare so thinango abo hai ngai tawang believe khlayo okay kami bisingo tongmani ba norok bani buku orek rok khe khwajak rok nokna net slow rok ni bagai so norok cooperate khai belai patiently khanai tongmani bagai ang norok no sabas mahno ya phaba khorobu kai to norok na hamjago te norok no teibo upgrade khlai tongo hallelujah praise the Lord so stam nukha je jaga malik rei je borok lilang mo malik kri a borok talik balik engu hai nang ni kok sau kok sakrak walai krak but je pro malik ganang ngo binar control tongo bahai sian kri ro hain ya sian ganang okay tomon no khongon nang soi understanding nangi tongke receive khlaji Jesus Christ no malik khlaji Jesus Christ no okay Bofani bisingo bo malik Jesus Christo boma hanjaklani bisingo bo malik Jesus Christo bosa hanjaklani bisingo bo malik Jesus Christo hongke arate kuno jamela tor tongno hallelujah nini bisingo bo malik Jesus Christo ani bisingo malik Jesus Christo jotoni bisingo so malik Jesus Christo karate kuno mungsasuk jamela haika mungsasuk problem create dangno ba inya tini problem tang create dang Malik Jesus Christ ya, apa ni bagai? Bokorong ganang se Malik ingke ba khai re phai ble, khai ke dukuman ke tongi me re phiru bobo. So bokorong ganang no Malik khlaya oi, soi mothang nai Jesus Christ no Malik khlai di, mothang jak mo tongoi soi khas rangai. Bai thang simia, nini bising ti nini nukong go te beba kono. Phali khaksang lai tong lai sinu, Malik Jesus Christ no khlai ma bai ke. Je borok ni bisingo malik krei a borok wak ni bukungo balik kan rozak mokhang hai tabo goro tomung chin bisingo tonglai reng bisingo malik kringi to Jesus Christ hongke ke tabo mokhang nai ne janya thangai nang noga no balik kan rozak hai ni mokhang nga a balik wak ni bukungo balik kan rozak hai mokhang na mana musunya hangke Jesus Christ no malik khlai di Bakabai poituklai subrai ni goshidi. Taya kaksa mungo pai. Mekhang besek kupura buya. Dress besek nai tok tong abu buya. Jesus Christo malik mambai. Mekhang hanya sanawi payu. Deher hanya nai togui payu. Korang hanya kena togui payu. Hallelujah. Neng satisfied nai nini lang mana mo. Nini face no tui, nini yak no tui, korang no tui. Nini lifestyle bebagono neng kom ma tong nai malik Jesus Christ ong phaimani bagai je borok ni bisingo malik Jesus Christ kre a borok kok gobang sau a borok kok belai gelego a borok belai khna kese ngo ama ha kese ga ganang kok sanai borok bai ke tongi manya haksal ke bolong bisingo tok rok ni khorang khnai tongi mani sau so neng tomung no tabok phana malik Jesus Christ nini langmani malik ngya ko hike gele kok kebang sanai neng gele jepur nini bukuk ti kok ong phonai nang nungya ko ke nang wai tong na musung jawa sala ni seng nai borok no okay tomung neng bu sayang te Jesus Christ no malik khlai na ja yang ke kok sanai neng khai kok sakrak bai ni bor tongi man na no ni yakari klang sanai tomung bure henjak nai tomung Jesus Christ no malik khlai ja yang ke kok kebang sanai tomung sitra kuplong ang nai ga ama hai borgo sap tong man nai automatic divorce create ang nai ja ko so malik phadi Jesus Christ no khlai la ne hake babai ni bebak tuino gothogoi musangi sing ya pre klai ki salai man nai
Hallelujah. Maning tong na bole mungsa se busi ja tong. Pari ke next Bible verse na le ne 25 to 24 tam se ja tong. Proverbs 25 to 24. ni 24. Okay, 다시 니 설라이로 꼭노. 어로 버레 니 시미 수작동 아까 설라보 태파오자고. 버레 설라 와라이 크락바이 nok 탄사케 똥마슬라이 사숑 수수케 노쿵 쿵스리워 똥마 하모. 땀 버레로 와라이 게 시미는 땡또 설라이로 와라이 게 땡또 해도봐. 보록 응의 와라이 크락 한 게서 땡또 알았더 이제 버레이바. 뜸마 버레이 뜸마 설라. 와라이 크락 바이 꼰디는 똥나 무슨이야. 난카보 실링 사가 하가 오야 사가 판 탕이 내라 그 토이동이만 있사오. 게 판어 뜸마 설라 뜸마 버레이 와라이 크락 보록 바이 똥나 무슨이야. और तो मुन खरसस तो आंगले वाला इकरा के तेब साजा को नहीं तो के फुनुक दे के तो याक से फुनुक दी वाला इकरा के आंग वासे मानलांग जा वा मार तो kan के न रंगो सिमानो बट अनि पर्सनल ले तुमा सला तुमा बरे वाला इकरा के अब ओके बेलाइ खिना अब किरिमा सिंसा अब तो या तो निला के बरो थांगी तो थाजिंग नो का बोलोंग बिसुंग हाबि तो मा साफिरो और कतम सा उया साकाव नेला के कावि थुइजों मसाव सफारी आबुनि बागैनो मालिक रिंगि जाबा हाय तमु नुकजागो मालिक जीसु ख्रिस्टनो सोंख्लाय लायानो सो राइट पर्सन नो जिन लांगमानि मालिक ख्लायना लायानो आ राइट पर्सन आब साबो आबंका जीसु ख्रिस्ट जेफोर निनि लांगमानि राइट पर्सन नोंनि थांनाय ओके नों सिक्ला अंथों कायजाक अंथों परि तंनाय अंथों बा बो केटेगरि आं साइमेन्या जैसे कैटेगरी फनो निनी लाइफ बेलाइ केनो खाकसां मुंगनां लांमांलाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड साबुनि बागैनो लाइफ पार्टनर नै सार्च खाइलायो ना जतनो सार्च खाइलाय बाक्सा को कायजाकना बाक्सा प्रोसेस तंगना आबुन बागै निनी लाइफ पार्टनर सय ओके राइट पर्सन साबो आबो पुलियान साइमानदि आबनि नु आसाइ पुरु सराइ पुरु परि तंग पुरु जिउ नुगु फेमिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या निनी राइट पर्सन आबो खा जीसु ख्रिस्ट से अवश्य निनी राइट पर्सन निनी बिसिंगो मालिकना नांनाय ओके आबनि यागुलस ते कुबन न नंगले निनी ओ मकल थाइमान आबरस पुइला फर्स्ट प्रायोरिटी जाखन केबा सेटिंग म नस्तंग सिनाय ब्ले पसक सिनायबो आबनि बागिनो right person finding the right person a right person no naituk nani okay tawkhon maya khung ka nang naitugui tong khung ke abo jisu kristo but nang saksang man kha ri tong ke nini a girlfriend buyabo nini boyfriend buyabo jisu kristo se a right person hallelujah praise the lord ang ko kologa sa khala mo sungya tabu ya short ke na norong ya phare na mo sung tang nai ne mani घंटा लाइव फाइपनो जेफोर क्वेश्चन खालायजागोन के बुजियांगै थांपाय सो आसो गोबांमा सावै बुजियांग मानि स्लाइले किसिसा सावै बुजिरे मानि जाफिरो फारि तिनियावबो बुजिलायानो राइट पर्सन चिनि लांमन नां सुपानि आबो साबो माने जीसु ख्रिस्ट से ओके निना स्कुल परि फाइपरनि जिबिनि जाजाक फाइमनि आ बरक बुया ओके ते मुंसासो बुया जीसु ख्रिस्ट से राइट पर्सन निनी लांगमाव आनि लांगमाव जेफोर जीसु ख्रिस्ट राइट पर्सन नंगै जोंनो कंट्रोल खालायनाय आरो तंथकमुं खाकसांमुं मोसांमुं ओके कम्फर्ट दङ हालेलुया बादिगे काइतनो हामबायरे लायानो ओ राथा खारा मस्तिके थैंक यू लॉर्ड थैंक यू आफा नंबेलाय काहाम लॉर्ड सय राइट पर्सन आनि लांगमाव नाङै दंमानि जीसु ख्रिस्टनो नों रोखा हामबाय सुब्राय नों फाइमानि बानि लांमा काहामुंखा थैमुं गरैखा सुमसक गरैखा बेमार गरैखा मुंसा हामिया गरैखा निनि बिसिंति काहाम कथा हामसा जाखांखा हामबाय सुब्राय नों काहाम निनि खायरकमा हामजाकमा पाइफ्लाया हामबाय सुब्राय नों काहाम निनि खायरकमा हामजाकमा पाइफ्लाया सुब्राय जीसु नों आनि लांमाव फाइमानि बाय बियाल गरैखा
nang kering ma bang genang engka ini bahan sekak zakmani bai ani hamyara hamre zakka hambai nang ani langma right person nang phaimani bagi nang tongma ba ani langma kaham hamsa zak tong thong zak. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Norobo kaklayo. Belai kena tong thoguin togo kasrangin togo. Mari kaso kolor ang thangla kebuni mungsasek request doctor tong. Oba hai hamya bai ke ang messenger gi tong ha yok namu sungo. Oba hai problem bai ang messenger gi tong ha yok namu sungo. To de tong tongo hoke norok share klaidi. Permanent kai to bless klaya thangi tong. Hamari klaya thangi tong. Hamre rena thangi tong no. Amen, amen. Oh, rata kara bos deke, shekere makara balara badagara bos deke. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, rata kara lara mas deke. Oh, shekere makara balara badagara bas deke. Hallelujah. Yes, ke koroksan이 tongo request over high. Amahai hamya by messenger gi tongka oranang yok na musungo. Amahai tongo hongangke yes nang tini yogo imanai. Kebuni healing receive klanya musungo. Lama mutobzak aroni lama mani yapri shana musungo. Okay, samung sayang ito ka samung sana musungo. Amahai tomung tongo ke by faith poito by kinang share klaidi. Nang receive klay manay tini. Oh, rata karabos tiki. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, shekere makarabalara batakarabos tiki. Hallelujah. Tore tong kebuni. Tong kangke share klay di. Ang te 5 minutes no ang nonzora renay. Tong muna kere hingga kang close klay renay. Hallelujah. Praise the Lord. Ang nuhuri tongo kulum kalayzak te tamnai belai keno sak hamya baike belai tek to man nai to bahai. Okay, tomun abun nang ngake nang goshidi kai to non tini hamra thangi tongo tangla Jesu Christ ni ke sabai sini hamya hamre kubui belai hamsa se yas kokok santi ni tsirai kubui belai hamsa kai to mokolo bini bagi tawan tesana because title yagre samung klai tongo bai thang buskang himi samung klai tongo ambai lo nung kubino se khamjak pani bagi. Thank you, Lord. Nung bini lango hamari supung nung boro bless klai appreciate ton mani bagi. Takok prosen yes takok prosen ni nukung ni malik tabo kai to rongka sabuni bagi tong thokdi kai to yagre ka. So belai ka hamla thangi tongo believe khaidi poito khaidi goshidi hambai kaito nang ani nukhungo malik ngei nang samung khai tongmani bagi hambai ni blessings ni bagi hisadi. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tako prosen poito khaidi te goshidi. Okay, mukho gati dara ani mani bagi kisa surdi binikai bok rok mihim mo kunju khanaya bisingo tamjani pungo te bohok sajago abni bagai kisa surdi ani babuni boyak zora keplajak. Okay, boko gati poito khlaidi nini amani sakang jisun thik katano sarsao. Oh, rata kara mos dekhi boko gati ni bini amani sakao Lord ang nin thik katano sarsairo. Bokrok mihimri tongnai phola hamya. Bokrok mihimri tongnai phola hamya kotolik. Khunjuk khanaria khlai tongnai phola hamya kotolik. Bohok sarei tongnai phola hamya kotolik. Gatini bini babuni sakanin thika thana sarok. Zora keplajak. Krakndi. Kepadi Jesus Christ ni mungbai. Right now in Jesus' name. In Jesus' name be healed. Thank you, Lord, for the healing. Gatin binama te bini babuno. Nang hamro sugir mani bagi. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tako Gupta ani address Chandi Thakur kami Visramganj.
Okay. Ang naitugyang ito ko do mobile kaisa siya ko tijak. Okay. Bukog matay. Okay. Ani sajak samatay. Okay. Tamukha porikhani bagay. Okay. Thank you, Lord. Bukog samatay saka ang nini take it on sarsaw, wisdom na declare kayo, understanding na declare kayo. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ani mokol belay motok mang tongo bisi kolok ma engka. Ma motok ri tane pholana hamyano sadi. Okay. Bukog keplai kecang sadi. Motok ri tane phola hamyano kotul likne. Jesus Christ ni kesabai gerei ani thaniyo mungsa hamyani goshidi. Thank you, Lord. Bukog keplai kesana dan hamre remani bagai. Jesus Christ ni keplai mumeng saw. Mokol motogri tane phola hamya kotulik. Right now in Jesus' name. Right now and be healed. Be healed. Oh, shekere makara balara bas neng hamsuka. Hamsuka poitu klai dite goshina ni sengdi. Ini goshimong aw dakti ke ni lang mawo. Okay. Aw klai ne bukog sabritri. Ani kumui ni bagai suri jadi hospital klaijak. Okay, bukuk sabriti nin kumi saka jisun tri ketana saro tama hamyang saimeya ba Jisu Kristo ni kesabai hamsukha gerika. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the healing. Bukuk putisa. Hallelujah, praise the Lord. Bukuk proshanto nang hamsa zakse. Hallelujah, bukuk usha. Nini lumui tong mana abo hamsukha kerika. Jesus Christ mon declare kayo. Jesus Christ ni kesabai hamsukha. Hamsukha. Oh shekere bagara balare bastiki. Hallelujah. Nini kumui. Yes, hamsukha. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bukuk putisha ani sazla Alex. Lekha pora bukha kerei ni bagai belai tension. Tension tanadi sasari. Hamsa zak Jesus Christ ne. Wisdom, simung te buzimung, understanding no. Jesus Christ mumbai ang Alex ni saka declare klayo. Goshidi, buma, hanjak nai, bukuk putisha nung bahay no. Oh, ratakara boss tiki. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bukuk shera. Ani sajak surang. COVID positive manjari tabu kusuk mani bari tongka. COVID positive, da negative bang saimia, but ang sanay, kerika Jesus Christ mumbai. Jesus Christ ni kesabai hamre zaka. Bukuk surang hamsuk zakse. Jesus ni kesabai hamsuk zakse. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hamsukha. Gerika. Okay, ang nong comments nai thực ito hodo. O zagawo. So kabang mo comments paijak ba? Darani bagi kisah suri jadi. Bukuk maya. Belai ke asom pan keringo. Jesus Christ no mai pan no ang declare kayo ni saka bukog maya. Receive Friday. Hallelujah. Bukog bonika. Ani cerai Jordan ni bagai kisah suri jadi. Ini cerai Jordan belai hamsa zakse. Amen. Bukog takuk sonjit. Kaitor naikol mabai salbrum brum tong tok zak yes. Bukuk bonika tong thokdi mini cerai ni sakawo kongrai kolom tik keplangi manya hamsuk zakse. Amen, amen. Hallelujah. Bukuk sima hiron malate khombar ni bagai suri jadi. Pneumonia te khorok sake chai nang manya. Khombar te hiron malan saka ang nini thik thana saro subrai te nang hamre mani bagai te kahamno nang supungir mani bagi borong sakana hambai. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, ang baksan tomun karjagi tong hongke norang ani personal text of hana norang abu khlai ready inbox o ang norang bag personal prayer khlai ne. Okay, angke asa kolok phasing thangla ka ang joto ni bagi prayer khanya thangi tongo. Tomun nang deher sawi tongo ba kolom ba musasuk problem hongke a problem yag ready. Yag razak nai kiri ke bokrog yag radi ang joto ni bagai kaiton thani submit khlaya thangi jong.
Oh, shakara bara bara bagara mostiki shikiri makara balara matakara bolore bolore bokoro mostiki re shikiri makara batakara bolore bastiki. Thank you, Lord, for your healing, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Nang kaham ni kairak ma hamzak ma pipeline. Pola hamyak kotoli. Nang kulom ruway kongray ruway, buwas haruway, bishmas haruway. Tikawang ma pneumonia, COVID-19 virus. Abahai kabang mahamya doktor tu fay nang take applying tong mandia. Kotoli Jesus Christ matang saw. Right now, get out. Get out. Oh, retekere mosteki. In Jesus' name, be healed. Be healed. Nang hamsuka. Poito klaidi. Goshidi ang hamsuka. Jesus Christ te ang hamiman kahane. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Nang kaham Lord ni kairok ma hamsak ma pipeline. Okay. Poito klaidi. Sini soy bukhok goje saw abunang nai. Jesus Christ ni kesabai hamya kerekya. Okay. Jesus Christ tu ang tansang mani ba ang tabuk ketal se hamya kerekya. Amahake goshidi. Okay. Agasan sidin tini jotona hambai kaito kaham meni khairok ma hamjak ma pipeline. Noroni mungsa request tongke ani WhatsApp number haikaba ani inbox of norok tamnai text clarity ang norok by kok sanai.